Politics na kailangan nung sinaba purpangam isa-isa na sa libalayning singbo aseng mamasakadu lauro matanda nung sinaba purpangam ni Haina Minister Karam Siam na pagdokre. Mahirwe sing na BCK Yugindrogi wangkay tanga patalay biyong da thomjin na ba na kre police ka bunga da tiar kya sap tinung gilan sa takre mahirwe mari sokre. Amasung Ministry of Health and Family Welfare order matuina RIMS Hospital ki Director in Charge oiramba Professor A. Santana regular director oina thau puragani. Mayam kurumzari do ni every bus impact news ni ai ke thoksom na hoji pungja sapawi mario pau sing mayam da bizari. Politics na kaidong da malem da nung sinaba porpangam loi isa na saleba lining singi aseng masak laro matam data nung sinaba porpangam gani lining amatana migi fatana batau kalak miho balayu isagi oijaba thiu hairam da Minister Karam Siam na phongdokre waham ase kasi Swami Sivananda Charitable Trust na sintana lamdam asik miyam na satliba tongan ba lining gi mihut sing na punna sarp yadana pangtok ba religious conference da phongdokibani konthau jamda leiba Mahatma Sevashram da pangtok pathorma da Cabinet PD Minister Siam na tongan ba lining sat narabasu aikoi masel amatani haibi wakalun leireklaba matam data ningai sangdana ba madi yangthina ba leiroi ngasi gasi kumba mifam asina apun balamdam am sakana ba hona bada asoba mateng oigini mapu ninglaga isagi oijaba thiba amasung isabu thajaba thamdaba ikai khomnabu utrabadi mapu ninggi wahan thok leite lining khuding maki horakpham isani haiba wakalon tungoinaduna aigi lining na mahele haiba wakhan thadoknaduna aikoi amata hingminasi haina pongdoki Akoi miyoibana akoi miyoibagidamukta kayumba khara yaifanaba tawbasidagi henba dharma amamuk laite sini miyoibada aina aigi thajaba ishor khaki naam do solaga miyoiba samaj gi yaifanaba tawdragadi aina ishor do sonbagi wan tok to laite ngasigi kalakpana thallaba amaga mayengthinaba amana amabu namdhanaba honaraba matamsidadi nongmadi masing yamjadriba wakallon sina maram oidana Bharat Manipur matamgi matungina soi dana dharma punamaki apunba platform asida bu kanana thugai bu ngamgadori ge muslim je suppose mangi tungi wanati hindu gi deva karma thodo wathom sang ba yaba nati adanga sidi laktana sak chaminare christian laktana tawre sidagi hena wangba address sidagi hena wangba philosophy the human value da ni tawre se atma se ama khatani akoi ama khatani hai bo wakhalon da sagalai bo posida wakhalon masa mayam amana karai da changlaga thugai ga dori no ba ana sigi idea laibani na sumsoi choidana nongodi adi yamna mai paulaki gani palko suwaisnu Humphum doirak suba wildlife week palan tharamga mari leina celebrate the right of wildlife haiba thimda Kodak tagi kabilam jaw phaba cycle rally masakre cycle rally edu Kodak masinda makhondagi thanga constituency MLA T Robin Lam Thaki hariba cycle rally edu Wildlife Wing Forest Department of the Environment Social Reformation and the Sangai Protection Forum arena kusam naduna sinmani Wildlife Week mari leina Imphal ki Kangla mamangdagi lakiba bike rally amaso additional sub secretary Soeb Akhtar na kabilam jaw gi Fawai Laima Lairimbi hold up okay ngasi kita ramadu mari leina MLA T Robin da phongdokibada malai mitangla basa singi manungda mo riba sangai asi kanna bohora badalam dam asiki miyam na mating pangbiu haiki loinana sa sibungali basingna phaba amadi hat ki thodok tholiba si laibak thibani haiki ngasi kita ramadu da DCF Ajita Longjam RO2 Naba RO1 Vidasandra badis tongan civil society organization sigi mihut kayana sarugyaki Sangai si kandaba yade sangai si koi Manipur gi koi mai ni koi Prithvi sida koi gi sangai si nasu koi gi saktam si malib tai sangai si leibna su koi thanga ken gi su koi sangai si na koi ke bilam jaw ba national world amat ngai ba national park koi thanga ken mun gi leibani mainly ai gi thanga praja sin dai na haja ning ba si sangai si koi kandaba yade sangai si na koi thanga ken gi su mai ni aduna masida kanna hona ba da ai praja myam dagi cooperation daga tai pajam yam ju masi da sojok pibi wara sima ya haijage Yango Popi Loksa Wildlife Sanctuary na susindra Wildlife Week ngasi phangthokre palan tharam asiga mari leina na more ward number 3 leiba Vetside Academy masung Yango Popi Wildlife Sanctuary gi staff singna yauna miwi sanga ram na saruk yadana more town da ready masu satki
Technopol Forest Division Susin Wildlife Week celebration ngasi loisin kre celebrate rights of wildlife have theme da satarki ba thorom adu ngasi Palel High School Palel da loisin kibani wildlife kansei makoi bunung sina loina si ngakpi senbisi haina pausel po mahiru sing rally amasu Palel High School dagi Divisional Forest Officer Technopol Kam District Wildlife Warden Technopol District L Dr. Laisangthem Jisili Devina Lamthaki Pleasing that we Marina, we kiss the Saturday, Masam Pickwa, no Kurgi species, folks at Wokamere. Shinagam Sassi, Sapoda, Kangundo, Nami, Yagan, Yagan, Kappa, Harpo, Pository. A quena, who you are TV one in a day, must see political balance, Castle Fighter. Environment is sort of now, a quena, wildlife sea, plants and animals, Lapunzaganda, ecological balance. Sansad Others Gram Yojana SSGY की मखा लुपा लाख सामग बरपत्रानी पान संग साबा वाई कंसल्टेंसी की हंगुन वाटर सप्लाई स्कीम गसी पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग PSC की मिनिस्टर लॉसी दिखो न संगादन मियाम सिनखरे लोइना से मिनिस्टर बिरेन लुसिंग बालंगा कसिना युमथों खुदिंग दा तकना बिसिंग फंगहन बा अंगम थाक तो होनरी हाइनसु मिनिस्टर न फोंदोक्री ngasi sanga ki water supply scheme ase kaksing district ki manung sana laiba hangun village da hauki ba sahi lising ni taratar ki october 23 ki swab hauki bani water supply scheme ase ki capacity na no da sing liter lakh amaga 10 tare ni scheme ase na punna yumthong sani marfu mari da cover tawduna mioi lising amaga satre yankai ni thoida ising pipa gamlagani hairi sanga ki tharong mari laina na minister loss di ko na fongdok ki bada mipung khodi mangna nungai yai phaba sakhat papami adabu sakhat na bohona bada Tangdu laita ba mara set pa kunai ba ohen bai ba siyam tangai pate banam sung blockade tawbi sanabi tawduna laida badi state asi manglom da sangsin ba wagani bara badana hawgalagli ba harol singa badi mahiro sing da issue ama thokpada banam sung blockade tawbi mentality lehendana ba hona ba tai haina phongdokhi loinena water supply scheme ase lesang sina sat pa ngamna ba miyamna isagi poni khana saksina sizna bi haina sa appeal tawki Ishin Habishi, this is the most important Yamna Muru Eva item amane. Even our government is committed to give drinking water. Every household pigena kana hunabane, ishing issue, lambig issue, anything development shipame. But unless and until peace like ready, development will take time. One blockade culture thadu ke dobani khoina akhoi gi angang khoida akhoi gi student khoida masigi mentality si lotho ke dobani Manipur University ke ozam ne mahiru sing mathak ta lairiba FIR hando haina vice chancellor professor ke yugin rogi yom da mahiru sing thamjina bahona bada police na tiar gas katna tan khai khre mahiru mari sokle solo mahiru sing do north AOC da labras medicity of the Zerens hospital pukhan ke ngasi na minjung matung Manipur University ke vice chancellor professor ke yugin rogi yom taba wangkai tha pat labi da sato pasin taw da police na thingjin ke MSO MSF da sam showcase AMS ke apun ba mahiru sing volunteer sing na ngasi nung telpung hu makai taba to ID ke horga Manipur University ki Vice Chancellor Professor K. Yugindra ki wangkai thanga pata lai biyum da thomjena ba hona bada Imphal East District Additional SP na lusing ba police team amana wangkai puja lampak mafada thatuna thamki mahiru singa police ka bungna bada laksina ba police na tiar gas round kaya kapki mahiru singa su police ta nandung kaya thongki adubu tungda mahiru singa adubu police na mai pak na tan khai ki ngasiki protest atu mari laina na joint instance coordinating committee ki member mayeng bam somorjin hai ki bada Manipur University ki vice chancellor professor K. Yugindra na mahiro emadi oza sing batak ta paleba fire si atho matam da handok piu fajin na thamliba oza amadi mahiro ito sing basing kodaka tha to loina na professor AP Pande ki batak ta mapung phaba inquiry tori ba se mapung phana loisin handuna batik saba serak phangalo haina mayeng bam somorjin na phongdoki nakalam rom da ngasi wakai pozala pak miam tin mafam da mahiro sing putan khaina ba police na tiar gas round kaya kapagi thongbu maikai yedom na leba miam na penda ba phongdoraki
Manipur University ki akoi campus manung da makhal amatagi akoi security force thamjin ba yaroi aduga AP pande gi mathak chathari ba sigum laba inquiry chi athuba matam da loisinduna mara lairaba AP pande chi lokhoki gedabani amadi Manipur gi mairoi singi punsi kan gedabani haibasi koi luptarum ki achetpa phirebni oja sing amadi mairoi singi mathak da FIR launch tawdana oja mayam phajal laka anda laik la shu taksa gedaba oja mayam ma jenda thamjin biba aduga mahai tam gedaba mairoi mayam ma aduga mairoi luchingba mayam ma phajin dana jem da thamjin basi asoki mate akoi akan da mawong da koi condemn tawjai amadi masi hairiba FIR si athuba matamda koi handoka anda oja sing amadi mairoi sing ase thadokuna koi moi koi mathok to hongedabani haibase koi ki wakhalon da changban Manipur University ki wathok athu matam loiselo fazin ke baza bani mahiroi sing condition of the yaudana thado haidana mahiroi kayana bangai da human chain samdra davi tawkhre human chain ado mahiroi lop taruk amsu MSF dasam ke se suk am sampun sendana sathakibani tongan tongan mahiroi sang singi mahiroi kayana saru yadana sathakibe human chain ado da kolau kaya su lauki apun mahiroi adu gi mihut oriba dhanachandra khaidemna Numit Samani Helaba University Wathok State, Langang Atuba the Ming, Sandra Loisin of Honabu, Epi Pandegi Matata Satari Ben Quarry, a Silosin Marik Sumba report Adu Mian, the Kangalu Haina, Pongoraki. Lamdamasida Garang Numidang the King, a say you powder, talk about Tongan, but Doctor Mui Ohum, Lakitra, Lakitra Mui Ohum Madu Manunga, Nupama, Nupima, Amasung, Nupi Sabi, Amani. Maina singduna laikhidraba mioi amana lalamung makhongdagi gurumayum jitian sarma sai homponi thoini magase ngase ayuk rims road ki sky hospital manakta thamba electric fuse the maina singduna lairambani hairi thori yanduna laikhidrabi nupi amana kaisam thong ilamam naikai lerak asobdagi soren sangam lili elias soni wala mapuro laikhidraba syamlal kawi laikhidrabi mawasi ngase ayuk angan badamayungi baranda da thori yanduna laikhidabani mahak kari maramdagi siram mano Haiba Kamagandri, Amaromda, Naranamidang Oripo Yamem Lakai, the son of Peace Sabiama, Lambida, Masak Kang the Bagarium, and Tonam Madigi Lakidre, Lakirabedo, Hosik Poppy in Masak Maming Kamagam the Badigi, Remski Mokta, Tamkre. Horianduna Madi, Garina, Tomlam Bada, Lakirabamisi, any Edugi Matanga, in Fal Police Station at Tongan case of Mamam Lokatre. Manipur ki Khongsom Sapam Lakaidigi, Z Ingo Bissing Tam Sahi Kunna. Navi Mumbai ki Central Park Kharghar ki New Delhi Phauba cycle thogan sat ka dariba sida Mumbai Manipuri Meitei Association Navi Mumbai na mating pangani haina zero lamana hairi loinena hariba cycle khongsa se hayeng yuk pung mapan tab matam Navi Mumbai ki association asigi thaumi singa loinena cancer patient ga punna flag off tawani hairi UNESCO Club Manipur Sindana Hockey September Kulum Doi ki Satrak by United Nations Day ki Tham Sumna Satakada ba campaign Soroka Moinanga say 107 Know Your Village Hiva Hiram the Public Academic Discourse of Hogdokre Tolamasi Hogdokpada Ngasi Maruina Mara Sandakriti ki Haktakta Matauna Paba Measure Maibia Tamara Singh na Manipur ki Damakta Loro Matang Singi Matang Kanane ki Tolamasi Measure Maibia Tamara Singh Memorial Trust ka Kusam Nadana Kurai Sazor like I tin si Rota Laiba Measure Maibia Tamara Singh gi Masunapa Manipur Police ki Retired Inspector Maibam Tomakuman ki Sangai da Pangtoki Taramada Atho Meeting in Okiva Salai Holdings Private Limited ki Chairman Narimum Summers in a Fondo Kibada Measure Maibia Tamara Singh Mariwak Manipur Punung Siba Matana for Misakamani Lambda Masiki the Mahana Laura Matodang Singasi Miro Asina Tung Indra Sapa Matotai Hana Pondoki Taramada Mari Lena Narimum Summers in a television set Amasumabam Tomakum the Kudol Tamkiloina Solina Nasi Power Pangtor Pamaru but Toram Singsu television Aduda Kaptok to Namiam the Kangan K. Manipuri Imagi, Mapari Mamom, Kaya Ama, Asi, Nungsibileko, Lasida, Satuna, later. So, what about Ikoina, Ishana, Maduki with Chachava, I give Manu Yamsuba, Pangal, Tona, Amadi, Holpumago, Madu Equate, Samum Nabadi, Asena, Equate Pudu Pangandani. Adu asidi lesil nong pai adu magi magi pangna satkagani ekoi anuba wari ama soidna semladani habisa tolagana yana hunda pathong do humjaramde Kaiko Kam Kipken IAS retire na Hockey October Ani the Lakidab Tado Sense Association TS in a Serolam Nungaita Fondorli
India pumda pangtholiba RTI week celebration saruka moina Thawal district taso RTI week celebration pangthokri tharamadu district administration Thawal national district election counting hall pangthokibani tharamadu ki technical session da resource person singna concept of RTI role of information commission towards providing information to citizens, role of citizens in effective implementing of RTI act na sing bahiram sing da wangangki tharam Thawal district ki DC state information officer yauna mafam adu ki miyam na tharamadu da saruk yaki Sahi kaya ki mamang digi regular director later ki award palayramba REMS Hospital Imphal Ministry of Health and Family Welfare ki order amangi matung ina institute asagi regular director layragani institute asida 500 bedded oiba super speciality hospital thamdra AIMS ki thak ta pukana bhonaragani haina nauna regular director oina khalaklaba REMS ki director Professor A Santana phongdokre ngasi RIMS Imphal pangthokpa paumi sing unabada Professor Santana hai sahi mari mamang digi regular director gi pham laitabana director in charge na warep lobangam dabana institute asigi budget atki batik hanthaduna lakhibani haujikti pham asi haplaklabadina planning amagi makhada institute asi mapung mari phaba ngamnaba honaragani haike patient faculty amadi infrastructure laitabagi khudong sadaba sing hospital khuding makta mayokni lanai amadi lenga ki hospital kaya infrastructure matik sana lairabasu patient amadi faculty award lairabasu RIMS ki oinadi patient amadi faculty matik sana lai RIMS ta lairiba faculty amadi laliba patient sing asiga yenglorabadi haujik lairiba hospital asigi infrastructure gi fibam atiki matik sokli 500 bedded super speciality hospital sabina bagida ministry da proposal tawkre handakti soidana mai palagani haina khali haike ahan planning oina patient care da ahen ba khongthang lona bahona gani amadi masig matung da medical education gi lamda ming sanglagani haina mahangna phongdoki RIMS di ako in lai sahi 47 years redna ako in putoki ba doctor se chukki matik yam greo aduna di RIMS am deserving new candidate ne boine aduna political pressure di darka lai ne RIMS on bi dum ta Manipur gi ne AMS ola ga yam kana ga to se aduna RIMS ki tasem gi surgery se tasem gi di main power de koi wate ako da ai ba doctor sam lai main power mi ate gi dana college anu sa kan de main power se lai ta ba ne moi faculty kai lo do na hai akoi de faculty am lai tasem gi di akoi di heman gi na akoi di thawak akoi RIMS phang da bo mi bo jama lai mi atonga ko in faculty thi ba khang na di akoi no ina to state and supply to re Matang sois ta break malu lausage break matung da sigja mai dalaiba siroi bakery na sapot sab da miam da sauna minam lamle makata na te bakery sing da sumieng sanglagni haina kom lob na phongdor pu pau pati Manipur ma sumana gi tongan tongan bi pau sing putna laksage impact ni sumieng dadun lebio ma mukar talam nok sare balatina sing makata pa pau miam da pizari Singjam by the Labor, Siroi Bakrina, Asapot Sab, the Miam the Sound, Midam Lamle Haina, Komlopki Organization Secretary, Santa Kuman Maral Sirakli. As a Lampella Labor Lobasi Office, the Pangtoki Papau missing Unabamada, Mahana Makatana High, Siroi Bakri, Asida, Lobasinangasi Yansin Basalubada, Asapot Packing Tobada, Dead on an Ataramba, Asapot Safang address Haptabani Fasai. Number Yaram the Benasing Batang Rapani, Madam Lopus in a Mari Lane department, the bakery as Sigmata action Lokan Haidagani, Lena Lopus in a Makata, not a bakery in the Sumiang Sanglagari Haidi. Nasi manufacture dog report say you want to Nasi did Adam Tabu, Miam the Namtato Vigano, Hayang you, Tokidova, Dukana, you and Gado Porto, Nasi the Giona, Nasi Kai Wokanda, Natraga, Nasi Lokanda, Hayang get it Tazala, you and Vizet, President Namtato. So Mazeto Vigano, Amadi Manila never, departments in the Tisan Biraga, Masi Namtato was sing said, could the Yona, Nasi the Yona, Mamak the Yin, Mimata, Numan, Somatina, Masi Lepanbi, why not my gate get built up. Point Tracks Institute of Information Technology, Mangaso Foundation, they get Tamiban Tau Ground, the Pangtokre, Nasaki Taramatic Sip Gas or Hiva Solve X Gigagi Managing Director Mahesna, Housing Malango in Information Technology, Lambda Nomonowi, Homokaya Lakle, Hiram Kudimak, the Internet of Thinking or IoT, Asi, Quite Maru, Maramasina Manipur, Kimipum, Kudiman, Housing Malango, Honglali by Owen Basagi, Roinana. Kangba Matautare, Lonanamiam, the government get a cactung ivy, Muta Isan, and Sapto Pibangamba, me amam oina bohona ba Matautare Haiki. Postal Department ki Makada Tabak Torba Gramin Dark Savak Singi Nipalak Suba Biennial
divisional conference ngasi pangthok khipaga loina union asagi mathangi tamgi thau pugada basing su khankre haina all india gramin dak savak union manipur division any circle gi serola man hairi yai masana samna secretary w evolve bina president amasung nilapatma laisrana treasurer oina union asagi thau puragani haina serola sina makhatari Uttar Pradesh ki Mathura district ki manung sanba Radha Kunda tha asigi mapan ki taran thoi pau pangthok kadaba ning thau Rashri Baiga Sandra laikidab ki sahi sani kun subagi ning sing thoram da saruk yarogada ba miwi sahum lob na saba kangbu ngasi Imphal tha dokre Radha Kunda ki damang Imphal tha dokhraba kangbu adu ngasi ayu pung mapan makhairam tabada deputy speaker Robindro amasung ning thau laise masana zawbana palace compound da leba hapta kangjai bung kilam tha khibani Rashri Baiga Sandra Cultural Foundation Manipur sin pangthok kadaba ning sing thoram asin laikidab ning thau Baiga Sandra ki baram da khana naina bagi matakta cultural show kaya pangthokani hairi differently able persons in voter list ming sanba amadi samdok na bagi special registration camp ama laliba october mapan ga yupung taramatoi di nungkil pung ahum phawa mite me high school kongba social and health development organization singarel tespur whiteon lamkhai amadi hangang me lekai community hall da pangtholagani haina Imphal district election office na thokpa serol lamana khanghlakli haukiba matam dalanga ki oiba sabsab period ama leiram dabana maram orga misi bina thokiba imung sing amasung mayum makai mang takhan khiba singna karisi tawba ngamdan leira khibani wafamasi mob lincing da laikitaba MD Farooq Khan alias Furqan ge JSC na sitaranga sili long hori bi me lekai da pangtokhiba mifam amada phongtok rakhibani JSC ki office da pangtokhiba mifam adada JSC ki convener MA Zabarna Hai The Manipur Protection from Mob Lynching Ordinance 2018 cabinet passed to Kibabu Takapa Pongdor Kilonena, Seminisa Nontonum, Beren and Lucing Balanga, local Liba Kongtang, Manipur, Mob Lynching, Iwatok Karadi, Hantan Bagam Lagani Hari, MD Farooq Khan, Elias Purkan, Mihata Senabasing, Atu the Pagat Pagalina Sar Sit Tangatuna, and over ordinance Asibu Assembly floor the past Tonaba Marilena was sing the filterly. Moreda ngasi nomi yoiba free eco screening camp ama pangthokre camp asi Manipur Heart Foundation Sky Hospital and Sindona Sub District Hospital Morega Conference Hall pangthokhe camp adu da Moreda leiba sahi sudriba angang digi mioi kyana screening taunakhi Sky Hospital ge OSD to Chairman L Thanil na founder pada free eco screening asi national program for prevention and control of cancer diabetes cardiovascular disease and stroke NPCDCS amasung Rashtriya Bal Swastha Karyakram RVSK ki makhada Manipur Heart Foundation Sky Hospital na manung hanjina mafam singda thamoi ki laina leibra khangdona fandam da camp ase pangthokpani airi Tingkau Ragwang Sapriak TRC Assam Manipur Nagaland ki ahan youth conference Laliba October Tarin Toy the Taramari Pau in Falgi Ragailong Zeliarong Kawi Village the Pangtolagani Haina Tingkau Ragwang Sapriak Sabon Form TRCCP na Serola Haidi Haribamit Asida Lamdamas Ladiba Civil Society Organizations Sing Amatana Ban General Strike na Singba Taubita na Serola Sina Afil Taraki Lebakasiki quite sawa fashion jewelry brand ama oriba Voila ki exclusive store among asi thangme bandalaiba Octagon shopping complex mall da hangdokre Lebakasiki state khuding makta pun brand sigi store sani hena laiduna Lebakasiki quite sawa online jewelry platform ama moi bangam libani ngasi thami banda hangtok khiba store atuda nupi singi makhal makha kya ge jewelry ki pothok sing miam da phanghan ki Sanam ki pauda India ki national ki thakta leiba football club sing manung da masak naiba club ama oirak liba Manipur ki Neroka FC ki anoba training ground ama ngasi sangga khre nauna sangkotna ngasi sangga riba lamsang assembly constituency manung san leiba laitang sandum da leiba training ground asigi mathakta football academy ma linkhana ba pandam thamni haina Neroka FC ki president thangsam aruna phongtorakli nauna sagalak liba training ground adu lamsang SC ki MLA S Rajena sangga aduna Neroka FC da sina kibagalena football masana bu yokhatna Manipur malem da sak takpada soba thodang lawna bagi damang Neroka FC bu Tagat Pongdoki, Loina training ground Asibu, Jung Koi and Ninkin Seno Tamnaba, Honabada Mahaki Maiki Panga Yabamating Pang and State Planning Board Kitty with his chairman, Sori MLA, S. Razina Pongdoki. Amaramda, Loitang Sandum Abdi Mapam Asika Koi the Leriba from Sing the Leriba Hang from Sing the So, Sanabosing Sangat about Totang Lauri Haina. MLA na Makataki, Nasik Taramatuka Mari Lena and Neroka FC Mapamatuki, a Koi with the Labor Club sing Sanores sing of the Manipur Mapanda Sanra, Lamda Maskim Sanros sing a Punda Semba.
team amaga exhibition match amsu sanaki. Six assault rifles and sinba mangasuba prize money inter club state level competition 2018 ngasi loising kray competition asida individual Indian round women competition an mana Sika Sunrise Sirom Devia men's competition ge an mana BCAC ke Sunrise Sports individual compound event women ge an mana SARC SS Manorama men competition ge an mana na as Rama Kanta Sharma individual recurve event women ge an mana TS Hana aduga men competition ge han mana na case rohi na phangba gamkre thasi ki mari digi hodna pangthola ki ba competition adu da puna club taratar ko sadare sam hen bana saru yakhe ngasi aro ba final competition from the ICR short inspector general major general KP Singh commander 9 sector Assam Rifles brigadier Amrit Kapchial Manipur Archery Association official Singh governors innovation award phangba gamkraba baspati meyum saw sarma yauna Assam Rifles ki makok official sing saru yakhe competition asida makok thang tarakhraba sanore singda major general KP Singh yauna Manipur Archery Association ge official singna cash award amadi certificate pidana pungning thawatki. The main agenda is basically to give platform to our young boys and girls, and this is the platform at Assam Rifle. We are able to give them that platform, that competition, so that they can rise and they can participate at the national level. That is our aim. And Manipur is one of the major hub center for archery. So we want that junior category level at students and boys and girls, they must go and win medal at the national level. That is our aim. Retired Captain Sanozum Ingon Singh and Ayekpam Nalini Devi Memorial Trophy for MU Intercollege Men's and Women's Handball Championship and Nupi Champion Royal Academy of Law Yumnam Hidromna Oikivigan Nupagi Champion Biramon College Sombung Oikre Nasi Manipur University Sports Committee Makada Biramon College Sombungna Yobu Idna YLK Singaral Test Pulisana Bunga Sanaki Nupagi final master Biramon College Sombungna Manipur University Kansipro Panzat Kun Tareta the one Nupi final the Royal Academy of Law Yumnam Hidromna Dem College of Science for Panzal Tara Mapan Marida Mighty Piram Laga Champions of Champion of Engam K. Saturday Handball Champions of Sitan Piggy Best Keeper na Royal Academy of Law Yumnam Hidrongi. K. Sawa at the best player na Dem College Science Ki Sanaroi T. Sanitana Taki na Nupagi Best Keeper na Manipur University Gi S. Krishna the best player na Biramon College Sombungi Sanaroi K. Raiso na Taki. Handball Champions of Siking as election with Tramatu Manipur University Sports Committee Senior Executive Member Dr. K. Soichandra, Biramon College Sombungi Principal M. Priyam, the Champions of Siking Donor, Gimaki S. Bonafat Kalonena, College of Siking Masak Narabot Sakayana Saruyaki. Department of Youth Affairs and Sports Kimi Makada Pangtoki State level under 14 Amadi under 17 Nupam Samsung Pipsage Pansing of the Taekwondo tournament King Asi Loisan Wiki Thoram Pangtokre. Gasi Kumanapa Sports Complex indoor stadium the Pangtoki Champions of Asi Loisan Wiki Thoramata Dao Yaski Joint Secretary Case Pramoda Department Deputy Director SK Lukonse Hawkip Amadi Technical Amadi Kuski Assistant Director Dan Supam Taubagalona Departments Kim Narami Kana Saruyaki Satekipak Championship Asida Pansing Masana overall team champion in Fall East Natakip overall runners up na in Fall West of the Bishopu District and in Taminaki and the 14 boys team champion na in Fall West of runners up na Bishopu District Nataki na and the 14 girls team champion na Bisnupur District Nataki, Lenana runners up na Infal West Nataki, under 17 boys team champion Infal East na Koikipakalena runners up na Kangpopi District na Taki. Kontra Nepal Sabah State Ace Group Athletics Championship King Sanakibani Subanamita under 20 boys 110 meter amadi 400 meter 100 race ta SROY unit ke KSS Pricham na han position Men's often 400 meter race PRSC unit ki W Yaifavana han position KNS AA unit ki LTK na niso position aduga MPS unit ki K Boynaw na so position taki Saturday Athletics Championship asika under 16 girls 400 meter race CRC unit ki Ice Pome Sorina han position aduga LSA unit ki WM Rabiam di Naria Anina Narzia Anina ani suba amsa so position taki bagang K and the 16 boys ki 400 meter race CRC unit ki MD Ziaul Haq na an position
PKSC unit ki CS singkhai ngan bana ani so position aduga KNSA unit ki ke examson also position taki under 20 boys per meter race the NSU unit ki Kumar Yadav amdi SYC unit ki Milan Kumar ina han amadi ani so position taki bakano na also position na NSU unit ki Ayush Pandey na tabagam ki Athletic Association of Manipur में मखादा था असि तेरे फाव द सथगत चैंपियनशिप असि द मणिपुर के तोंगान तोंगान मफम सिंग के लाकपा एनि तरा हम दोइ की नुपा am नुपी सानरे सामरी रोम हेन बना मागी मागी मसाना सिंदा तो हेन तानरी हयंग चैंपियनशिप असि की मखाता बा मसाना कया सानरगनी Manipur Mountaineering Institute MMI na sinduna September kumatadi sa trakiba marfuni to suba advanced course ng selection kre advanced course sa lamdan dalaiba MMI complex sa trakibani course sa sarung yakib singda khang bakan ba self confidence hengkana ba madi advancing lamda takpitan biki ngasi complex sa tapang to evaluation biki tharamda MMTA ki president Bijoy Kaksu tabam na hai advanced course sa sarung yari ba singa silem na mangdadana Mangdaduna tongan tongan lamda masak thokpa miyo sing oikini haiki recipe ki tharamadu da editor skill Manipur president Kogen Komdram impact news ki editor in chief yum nam ro pasan da susaru yaki ba na training sing the certificate sing yan thoki Mitra ngani ki tilaba courses de da ekona tongan tongan ba item mayam ma tambi dana angang sing sida khang bakan ba self confidence na chingba si mayam ji hengal na ba koi honai ekona asa tau jaba sing asi boda mountain trekking association na IT second base phawba kona adventure course tor pasida adventure course in the yaw gi ba na ha sing se soidana koi mai tongan tongan ba profession da tongan tongan ba sinpham da leramaga su successful oiba mi oirongani successful oiba perfect oiba mi oirongani haidana ekon madu chawthokjaba madu gi nuwaijaba du leje arebe da bulletin se headline samana mi amda thamjari politics na kaidong da nung sinaba porpagam loi isa isa na saliba lining singa senga masaga do lawro ba matam da nung sinaba porpagam gun hene minisa kalam syamna fondo pai Mahiro sing na BC Yugin Drogi wangkai thanga pata lai biyom da thomjin na bahona kre police ka mungna bada tiar kya sab din nung na lan chatha kre Mahiro bari sokme Amasung Ministry of Health and Family Welfare ki order matung ina RIMS ki director in charge or Professor A Shantana regular director oina thau puragani